Nanang, kitkitaan yu mananday ta aladawan. Mano ka di ti taon mi, idi impaampon yu ti kasingin ko. Diyak ko maimpaampun ti kasingin mo, no sa anak amarigatan. Awanon day di amayo. Awan kadwak amang padakkel kada kayo adwa. Anya ka din tinagan na? Gerald tinagan ti kasingin mo anak ko. Sapay ko ma, taagkikita tayon tupay. Ayan na ka di ita. Inampun ti kasinsin ko anilani. Adada idi syudad. Ngam imalis da kano iji probinsya, anak ikamangan na. Sa dino a probinsya? Da itang arod ti jak amo anak ko. Nagdamdamagak, ngam awan mo't ti makaibaga. Nagapo ka ka di ije kopraan, Gerald, anak. O nanang, nabambanugak ita nagbunag iti kopra. Kunak ngamin nga agadal ka, tapno saan ka nga agbumpunag iti kopra. Nagrigat ti agadal nanang. May ti agtrabaho, tada kwarta dagos. Kay kayat mo ka di ti agnanayon ang maibabaon. Uray awan ti adal, no nagagat ti tao, agbyag. Apay ngamin adi mo kayat ti agadal. High school lang tinalpas mo. Nangato day jayan nanang. High school ko naman. Ingka nga rod manganan, ta ingka aginana. Nanganakon, pinakanak ni Verna. Saan ka di adakas ti aramidam? Pangnamnamaam ni Verna? Ngam saan ka mo't anapod no kankwana? Saan ko abasol? Tarinabak ko lang nga inaram. Ngam sinong batan nakmeten. Nanang, apay adi naman laing baga kada kayo. No sa di no tinapananda. Ti damag ko kat ada dilubyo ang napasamak idi. Inyalis ida ti gobyerno iti agdoduma a lugar. Kat saan amay may sa tinangipan ang ti gobyerno kadakwada. Anya adilubyo? Bimtak ti bulkan anak. Gapu iti napuskol alahar. Inyalis ida ti gobyerno iti nagduduma a lugar. Ay, mano ka di ti taon mi, idi nagsina kami. Talo. Marigata nakagumatang idi iti gatas yo adwa. Imbaga nila ni atulungan nak. Idi kwan, nagpukaw damutan. Agkita kami pa'y nga ta iti kasingin ko, nanang. Tartarigagayak ti panagkikita tayon tumanon kuma, anak ko. Apay ka di analiday ka, Verna, anak ko. Saan ka di akagapgapo ni Gerald akaayan-ayat mo dito'y balay? Apay akas jay, mami. Ay ayatak ni Gerald. Ngam, kasla dinak ay ayatan. Pagkunaam adi na kaayayatan. Di pa'y makapagbayag dito'y balay. Umaylaang no pilitak, mami. Panagkunak kat saan anapudnukan ka, anak ko. Tinapudno ang lalaki. Kat kanayon amailiw iti ayayatan na. Daytang harot ti madlaw ko, mami. Kanayon ko akailiw. Ngam, isukat din aksamat kailiw. Madlaw kumatkit di, kat nagagat ang lalaki. Di takupraan ti kaaruba ti pagtrab-trabahuan na. Imbagak ka dito'y kupraan tayo ti pagtrabahuan na. Ngam di na kayat, mami. Amangan numabain, ta saan kayo met nga agasawa. Imbag ta nakita ka dito'y kalsada. Kaano ka kadi nga umahidje balay? Nagkita tamutin dito eh. Saan ako na mapanidya balayo? Tadaramidak. Apay ka di akasta ka. Saan ka sama ta napudno kanyak? Anya ka dito rumbang nga ramidak? Tapno makunam, anapudno akin ka. Kasla mapilpilitan ka mapanidje balay? Kababayin mo ti kanayon ang mapanidya balayo. Nang runa, tagad-adal ka. Kailiw ka mat nga rod. Ang mga ibaga ni mamim, adisturbuak iti panagadal mo. Apay no agadal ka mat ngamin. Tapno ka na yun tangag kita ije pagadalan. Masadutak nga rod nga agadal. Samay sa, awan kwartami. Nagtrabaho ak, ada kwartak. Apa yan, friend? Bigbigat, naliday ka. Ningamin Gerald. Jack marik na ti panagayat na. Ladingitak nga ibagakan ka, akas tamot ti madlaw ko kankwana. Saan anapudno kan ka?
No saan anapod no? Apay nga inaramnak. Kasta kano dagiti daddo maalalaki. Padasen da kalaang nga arman. Tapno panagnakanda nga amo dati agaram. Pinadpadas naklaang nga ta nga inaram? Kwagayam. Kapanunutak lang dayta Adamot ay agayat adi nakailiw ti ay ayatan na. No apay mat nga iso ti inayat ko. No mabalin la ko mga isuro ti puso. Ay, no siyak ti kasta ti kaayan-ayat na. I-break kun. Agtuloy ka diti kolehyo? Nagturpos tayo iti senior high, Roger? Numakapasak iti scholarship test. Agtuluyak. Ngam no saan? Sumardengak pay. Tagurnungak. Sigurado nga iti Manila ti pangituluyan biti panagadal mo. Gusto ak ka di? Numakapasak lakit di. Ibagak mo't nga rod ka dagiti dadakkel ko. Nga ijayak mo't Manila nga agadal. Tapno agkadwata. Adda ka no pay dormitoryo ti lalaki. Iti asidag ti pagadalan ni Jay. Sus! May mayat manen no adda dormitoryo. Tapno santan nga agbiro kiti boarding house. Nangina ka no ngamin ti boarding house iti Manila. Day tamot ti imbaga Jay nangawis kanyak. Ama ki exam para iti scholarship. Tinasayaat. Kumuyog akan kang agpa Manila. Tapno makita ta ti dormitoryo. Verna, padasen tamat ti maki-examen para iti scholarship. Tain tamot agadal iti Manila. Wensa, kayat ko mati makapan iti Manila. Uray siyak Kayat ko mati makadanon ijay. Sumabahliak man iti saritaan. Kasano nga ti mang lipat iti ay ayatan? Ay na, gayam. Masirib ka. Saan ka kumang agpangadunga? Ay, lipatan man pa'y ngamin basit ni Gerald. No nga ta si Katinaram na. Kinayat mo ka di? Ha? No saan mo akaayan-ayat? Mabalin siguro. Nataer ngamin na talaga. Ado ti malilaw kan kwa na. Siya kon ti numero 1. Sa bagay, no siyak siguro ti inaram na. Amangan no sinong batak mat. Ang itikas di akababalin na. Ay, jak amon asaritaan no anya ti mapasama. Adda man gayam damagak nanang. Adda ka di pa kabigbigan nyo. Iti kun kunayo akasingin ko. Agkakaingas kayo launay, anak ko. Dandani saan amadlaw, no asino kada kayo ti Roger, wenno Gerald. Ha? Kasta ka di nanang. Ay na. Ad-adakat nga rod ang magagaranak ang makakita iti kasingin ko. Oray siyak mo't anak ko. Manun atawan, ajak nakita ti kasingin mo. Mailiwak una yan. Ngam awan mo't mabalin ko. No sa dino nga tamot ita ti ayanda. Pati day takon kunayo akasinsinyo. Saan nga ta mailiw kada kayo? Isungarod. Ijay syudad ti ayan mi idi. Taagpadpada kami nga ada trabaho na ijay. Ay, anya ka diti trabaho yu idi, nanang? Servidora kami iti restaurant. Nagsardengak, idi adda kayon. Balasang pay nga rod idi ni Antilani. Adan asawa na anak ko. Ngamjak amuno sa dino ti probinsya jay na asawa na. Taga Visayas sa kano. Ada ka matgayam dito yung agtrab-trabaho. Apay adi ka man ladim magas ije balay. Naladawak itay. Saan ako na magas? Tamangan no, maisturbo kayo kini mamim. Oh, apay nga imay ka dito eh. Mapan ko kumakitaan ni mami dita ko praan mi. Nakita ka, iso adim magasak. Kasta ka di? Ingka nga rodan. Tamangan no, sapsapulan na ka ni mamim. Di ka di mailiw kanyak. Kanayon tamat nga kita Saan ka di? No saan asyak ti umasidagkan ka? Santa nga kita? Kanayo nak ngamin ama kumikum iti trabaho. Imay ka dito'y kupraan. Ngam kasla sa balit ni ayan ti panunot mo. Saan mat, mami?
Adala jak kayat na napasamak. Anya ti saan anasaya at anapasamak ako nam. Nagkita kami ka ni Gerald, Mami. Di kami pa'y nakapagsarita na laing. Nga inbound na kun nga umay dito eh. Amangan no si kalaang ti agay-ayat kan kwa na anak ko. Ikam iti space. Tapno amirisen na ti bagina. No ay ayaten na kamatwan no saan. Anya ti kayat ti asawan, Mami. Amangan no ti panagrik na na. Kat managim bubukod ka. Apay ko mama naging bubukod, Mami. At ikayat mo, kat ipaay na amin kan kang oras na. Amangan nukas na ti panagrik na na. Gayam, aday bagakan ka. Ngam di ka ko mamasaksaktan ha. Anya ka di dayjay. Nakitak ngamin nga adda kadwan ni Gerald a babae. Kasla, naasidagday ti tunggal maysa. Nakakitaam ka di ka dakwada. Ijay restaurant. Naragsak da amang mangan. Amangan no katrabahuan naman. Day ta ti jakam mo. Angam, apay ngay akas jay ti jarda. Iso nga saanan nga umay ija balay. Kuna ni Mami nga ikakano iti space. Ayaw naktimbaga ni mamim. Rumbeng asaan asikati kanayon nga umasidag kan kuana. Bayam nga isumat ti umasidag. Congratulations kayam. Nakapasa ka iti scholarship test. Oh, kaano tangarod ama pa ni Manila? Masapo lang makapa-enroll ta. Agyaman iti panang kablaw mo, gayam. Mapantanto intun umay alawas. Naggasat kan? Ta na ipasam ti scholarship test. Addan scholar akadwak. Addan mangisuro kanyak. Ha? Pinadas mo kumamat ati nakitais, bareng na igasatam. Sus, saan ko nga minanamnamaan bro? Naimbagkan ka ah. Tatalagaan na laing ka. Sa nabali, adda ka laki di amang isuro kanyak. Mabalinan. Ha? Sika talaga. Nalaing kamat, no ipasnak mo. Ngam saan mat? Tasabali ti ipaspasnak mo. Ha? Anyang iti paspasnak ko ako nam. Amomon, oray saan ko nga ibaga. Ay ayam iti silpon tin into naram. Ha? Si kansan ti kalaingan dita. Gayam, bilibak iti kinalaing mo. Talaga nga scholar kan. Ay, syak, malas ko. Jack nakapasa. Naigasatak la siguro gayam. Umadanin ti pa nag-enroll. Ijay ka kadimat Manila nga agadal. Wala. Jack kayat ama isina iti mangisursuro kanyak. No saan ko nga amo. Agripaso tado ha. Jak ba't kaya't nga ipasakar ti papel ko ken ka ah? Amangan no makita ti professor kat isupay ti pakaikatan ti scholarship ko. Kasanungay, kat agdo matamat iti kurso. Di, saan ta nga agkaadalan? Ah? Aywan gayam, agdo matay ti kurso. Ngem no agpada ta iti vacant time, di agkita talangan ijay library ti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito'y kupraan. Mabalin ka di? Itulod na kami ka ni Devi ama pa ni Manila. Anya ti aramida mi Manila. Aginroll kami ka ni Devi. Umay na kami kumaitulod ni Jay Pierre. Kaano ka diti ipapan nyo? Into no may alawas. Adamot ni Divi akadwa makunom. Kayat mo asawan. Di nakmasango nga umay itulod. May alawas. Nga madamot ni Devi ako na makadwam. Kayat mo asawan. Di nakmasango nga itulod. Adda ngamin importante apapanak. Anya ti klase makaayat-ayat. Adalang arudan papanak. Di nakpay itulod. Ditakan. Pimanawan. Nasakit tinagam na. Pasensya ka na, Verna. Ngam saan kamat ngamin nga ay ayaten. Napintas ka. Ngam saan ka atayp. Apay gayam,
Apay akas ta tilangam. Anya ka di ti parikot. Kasuron ko launay day dya, Gerald. Ikarigatak alipatan. Dahita ti kasayaatan a desisyon mo, gayam. Idi pala ko mga inaramid mo, dayta, ah. Saan ka di arumbang nga itulod na kuma? Mas daawak mo't iti dayjay akaayan-ayat mo. Ay, kasano a nagbalin dayjay akaayan-ayat mo? Inaram nakmat. Gaputa ay ayatag. Sinong batak mat? Panagkunak, kung kuna na lang ti panagaram na kan ka. Adda ayamot kasta akaayan-ayat. Iyarig ko iti ice ti puso ng agayat. Awan pulos bara na. Bro, amom ka din dagiti na duma-duma pa sa ti Manila? Saan nga rod, bro? Agpada ta a probinsyano, amapan iti syudad ti Manila. Sana bali bro. Antaigam ko ama pa. Agdiretso ta iti pagadalan. Iti asidag namat. Isu tayan ti dormitoryo. At damat restaurant iti asidag ti dormitoryo. Sana bale, no agbayag tayo jay. Amutan to ti pasikot-sikot iti Manila. Amo talakit iti pagadalan kan dormitoryo. Saan ta na mapukaw? Kasano ko maamapukaw ta? Kat saan tamat amapan agpasyar? Kat kalpasan ti klase, dormitoryo adagos. Anya pa'y ngay, no di kasta. Inton amutan ton dagiti nagduduma pa sa ti Manila, intan tumat agpasyar, bro. Damag ko anapan kano ti kaayan-ayat mo ije Manila. Di mo ka diin tulod. Imbaga na nga itulod ko. Ngam, aday naramid ko nanang. May saak a babae. Masaktanak lakit di, no di nak itulod ti kaayan-ayat ko iti papanak. Diyak man mo. Ngam saan ko ako rusunada ni Verna. Apay nga rod nga inaram mo. Kaasimot di tao. Napintas mat ni Verna, nasingput pay. Diyak amo nanang. Agpaisutay ko nada. Asaan a maisuro ti puso nga agayat. Ngam dakkel akam mali ti inaramid mo. No saan mo akapkap na kanti may sa babae? Saan mo nga arman? Kunak ano di naksungbatan. Di ka di maasikan kuanan wag sakit tinakam na kan ka. Madi ti mang pasakit itinakam ti pada a tao. Gayam, dandani tayo kanon iti syudad ti Manila. Ang apay analiday kalatta. Nasakit tinakam ko iti inaramid ni Gerald. Pinagang angawan na ti ayat ko. Saan arumbang apagladingitam dayta? Nasaysaya at kiti ah. Dayta pay laeng. Naduktalam asaan anapudnukan ka. Makapungtutak iti inaramid na. Ay nagayam. Libatam laengan. Saksaktam laeng tiriknam iti kastangar aramidam. Linuko na ti panagayat ko. Napudno akunay kan kuana. Libatamon ko nakmat. Tapno makamove on ka. No agkita kami pa'y. Tsak amo na niya ti aramidag kan kuana. Bye-bye amon ko nakmat. Anya nga rod ngay. Adda ditan. Nailawan kan anangayat kan kuana. At datan dito'y pagadalan. Ijay mo tayan ti dormitoryo. O kita mo, nakasurat ti dormitory. Un nga agpaiso. Ay, sapulan ta ti agduduma nga opisina dito'y pagadalan. Tag-enroll ta. Wen, kalpasan na. Inta agim tuod di ta dormitory ti lalaki. Bareng saan pa yan apuno ah? Iti kasta. Saan ta maawanan iti pagdagusan? Ay, katuna, bro. Ay, bro. Kitaam ka ditipada ta akasangsangpat na. Madlaw a probinsyano. Pagko na amat a probinsyano. Kitaam ani. Adamat igam na ama pa. Ha? Ayun nga agpaiso. At damat gayam kadwa ta a probinsyano. Ay, imbaglakit din. Tabakan ti daytoy dua nagabay akatre dito'y dormitory. Un nga rod, bro. Nagasat ta. Naka-enroll ta.
At dapat pagyanan ta dito'y dormitory. Bro, kita am tinakita ta itay a probinsyano. Umaymat siguro ag kita iti bakanti a pakidagusan na. Piman mat tagmay maysa. Imbag kadata tanduhatang agkuykuyog. Nulakat na saya at ti kababalin na. Gayemon ta. Tapno at damat kadkadwa na. Wen bro, pimpiman ti itsura na. Siguro, numay sakmat nga imay dito'y. Sigurado akas taakmat. No awan ka matakadwak nga imay dito'y Manila, bro. Saan ako na nagpatuloy? Ijaya kon probinsya anagadal. Hello, Mami. Nakaawag kayo, Mat. Nakadanon kayo ka din dita syudad ti Manila, anak ko. Kanandanon mi, Mami. Awagan pa ni Devi ti kasinsin na nga da dito'y Manila. Umay na kami sukunan dito'y Pierre. Kasta ka di, anak ko. Mala, agan-anad kayo dita, ha? Uray da kayo, Mat, Mami. Agan-anad kayo, Mat. Ay na, anak ko, saan asyak ti panunutem? Da kayo adita, ta saan nyo pa'y akabisado dita Manila? Saan kami ang mapukaw, Mami? Ijay laang pagadalan kan boarding house ti pagyanan mi. Alang arod, anak ko. Agan-anad kayo akanayo, na? Mangnamnama kayo, Mami. Sige nga, Rodan. Bye. Kastoy gayam ti babalay diti Manila. Saan akas ijay lugar tayo? Nga adayo ti Kaaruba. Naangot pa'y ti kanal. Imbag ano saan nga agsakit dagiti tao dito eh. Naira na lakit din adito iti ayan ti boarding house ti kasinsin ko. Squatters area kano dito eh. Umalis tanto ko man, no adda masarakan ta iti asidag ti pagadalan. Wen gayam. Makasapol tanto siguro no agbayag ta dito Manila. May mayat ko ma, no agawid laangan dagitoy nga squatters iti probinsyada. Wen may mayat ije probinsya apagyanan, ta presko ti angin. Saan akas dito'y anagangot ti malangab mo nga agtaod kadagiti kanal. Bro, may mayat sa numapanta dita pagadalan. Intabiro kan ti classroom ta. Mayat sangag paiso. Amon ta. Tapno saan tantong agbirbiro kinton pa nagsisarak. Kalpasan na. Padasan tamot ti mapan dita restaurant. Iti asidag ti pagadalan. Sos, di mo ko naan nga ijay ti panganan ta. Pangkitaan ta. No saan unay anangin na dagiti lako da amakan. Sige, bareng no saan anangina. Ket ijay ta amangan, no badama ti eksamen tayo. Sigurado laki di asaan ta amasangot ti agluto. Ijay tanto namangan. Angam no nangina, ay? Ano santan ti agluto? Anyapay ngay bro. Masapol nga aginot ta. Taadayo ta kadagiti dadakkel ta. Uray ko no baknang tayo. Ngam saan mat nga rod. Makapaikawa mo ti kastoy. Nagpamanilan ti anak ko. Agmay sa akon diti balay. Kumusta nga tamot to ni Gerald, akasingin ni Roger? Mailiw akon kankwana. Diyos ko, sapay ko mataagkita kaming tumatlaang. Pangaasim apo, taitulok mo kuma, nga agkikita kaming tumatlaang iti masakbayan. Idilim mabasak ang nagapo ija tiyandaan. Nakitak nga adda kaduam ang babae. Asino ka di dayjay? Ni Melva dayjay nanang. Katrabahwak iti kupraan. Adda manan di pa nakakitak adwa kayo manan iti may sa restaurant. Adda ka di rumbang amaamwak. Isu ti kayat ko akat ako nainay nanang. Kat kasano ni Verna? Nag-break kayo ka din. Madlaw namat siguro asaan ko akayat. Napimpintas ka di ti panagkitam ka ni Melba ngam ni Verna. Para kanyak, napimpintas ni Verna, nasingpet pay. Saan kami siguro nga kagasat kini Verna, nanang? May mayat no kasaum analaing ni Verna. Ag formal break kayo,
Sakbay nga isukat mo iti sabali. Oh, nakasagana ka ka din. Mapantan iti pagadalan. Wen intamat again roll. Kan pasyaran ta ti pagadalan. Tapno ammo ta ti sir kantayin ton sirek. Imbagkan ka ta scholar ka. No pay mat adyak nakapasa iti examen. Inta nga rudan. Sapay medyo adayumat dito eh. Sige. Naibaga ti kasinsin ko nga adda kanu nala kaapanganan iti asidag ti pagadalan. No saan ta makaluto iti balunan ta. Mabalinta kano ti mangan ijay. Wen inta nga rudan itay pa'y anak karubwat ta. Ngam di ta pa'y lamapan. Nasawartan ti pagadalan. Nakita tamatan dagiti na dumaduma a classroom. Amutan ti papananta intun madanon ti sarat. Adupay mo ti kakadwata nga agdadamo. Nang ngagkuti saritaan ti daduma itay. Imbag ka no, tay may damot kinita dagiti agbalin a classroom da. Mabisinak pa yan na nagsursur. Ay, oray siyak nga rod. Mabisinak mat. Ay, intamangan di ta asidag. Aguray ka. Nabati mati walit ko ije dom. Siya akong titaya. Tasikan tumat inton sumaruno. Oh, ayos nga rod Ala, inta nga rodan. Tamabisinak una yan. Bro, makitam ka di dagiti dua babae a sumungad. Ay, uwin bro. Ay sus, nagpipintas da si ka. Nang runa dyan nakablo sa iti pink. Ay na, nagpintas. Anya nga tatinagan na. Bro, kimita ditoy. Ni, apay anas daaw da nakakita kan ka bro. Kinusilapan nak iti nakatadtadam ti nakapink. Apay nga ta? Mas daawak man ngagpayso. Asitgak, tadamagak no apay. Sige bro. Ala, ingkang harudan ta urayan ka ditoy. Kitaan na kusilapan na ka. Una apay so. Mas dawak man iti daytaan na pintas. Anya nga tatibasol ko kankwana. Adda dito'y dayta lalaki. Apay asan anak ikuyog ka data? Mas daawak nga rod. Kitaam, timakdar. Kat umasidagan dito ay. Agbabawi no apay nga inasitgan na ta. Anya nga'y aramidam. Nasakit unay ti inaramid na kanyak. Ipariknak kwa na no kasano kasakit ti inaramid na. Ay, gayam. Agtanang kalaang Dayta, asidagan. Miss, adda ka di basol ko kan ka? Tadamagang pailaan. Adoy! Anay ko. Nagturit ka pailaan nga agin dadamag, Mr. Gerald Douglas? Ha? San a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod! Ha? Intan, Devi, panawan ta da ito nga ulbod. May kan! Ay, hindi nakiguyod agayam. Ay, agtanang ka. San a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod, Intan, Devi, panawan tanday ta nga ulbod. Umay kan! Ay, hindi nakiguyod agayam. Ay, aguray ka. Mabit lang, miss. Apay atinong panak. Di nakman kasarsarita si ka, Gerald. Mabit lang, miss. Kaya't ka makasarita. Kasaritam tarupam. Imay ka matlagayam dito'y Manila. Umay kan, Devi. Ay, unay kan, friend. Agay atinumpam. Ang aguray ka. Adamadlaw ko. Apay asabali ti boses na. Apay bro, anya ka di tiimbagam. Taapay at tinumpa na ka tinapintas sa babae. Ay, mas daawak nga rod. Inawagan nak iti Gerald. Ha?
Aguray ka. Awan ka diti am-ammom nga agnagan iti Gerald. Gerald. Kasta ti imbagan ni nanang anagan kano ti kasingin ko. Anya? Adda kasingin mo? Ne, sa dino tayan na? Inampun kano ti kasinsin ni nanang. Ubing kami pa'y idi. Sa dino nga ro tayan na ita? Daytang rod ti parikot ni nanang. Saan nang amo? Nunap-napanan tinangampon. Dayta nga tati makagapo. No apay at tinong panak ati babae. Ipagharup na asikan ni Gerald. Kasta nga ta. Ayan nga tanday di babae. Kaya't ko kumaama kasarita. Nga dinardaras na ti pimanaw. Grabe ka, gayam. Ay, tinumpam day di lalaki. Gunggunana, awagan nakit din iti miss akas ladinak am-am mo. Ti pakas daawak. Kasanong adda-adagos dito'y Manila. Kat pinanawan ta ijay Visayas. Kan, pudno ti ko ng friend. Nadlaw ko man. Sabali ti boses na. Ang nalipatam ka din, gayam? Naglugan ta iti ferry boat. Sigurado ang naglugan iti eroplano. Iso ang nakadanon adagos dito'y Manila. Sabagay. No eroplano, mabibiit ti panagbiyahe. Day ta tinakasuro na klaunay. Dinak pa'y intulod. Ngam, naglugan iti eroplano, adinak man lang kinaduan. Agadalmat nga ta dito'y isong adda dito'y. Ha? Angam, awan matasam ni Gerald nga agadal. No awan, apay nga rod nga adda iti pagadalan. Day ta tijak mo. Mas daawak no apay nga adda ijay. Hello, anak. Imbag tay mawag ka. Kailiw ka una yan. Nanang, anya ka di tinagan ti kasingin ko ako nayo. Kunayo idi, ngagkakaingas kami. Kasta nga rod, anak. Apay analagip mo ti kasingin mo. At dangamin babae anang tungpakanyak. Inawagan nak iti Gerald sa nagdardaras api manaw. Anya? Napanan di babae. Ang mga namamuna ni Gerald. Nakakita am anak ko. Iti may sa apakanan, iti asidag ti pagadalan, nanang. Umayak ko madita. Tabirukan ta ti babae ako nam. Narigat ti agpaspasarak, nanang. Padasag pa amapan iti nasawa pakanan. Barang makitak mananday di babae. Sige man nga rod, anak ko. Kanayunam ti mapan iti dayjay apakanan. Nanang, mas dawak launay. Ta iti nakitak. Kinusilapan nak. Idi nasitgak ta damagak no apay. Tinong panak matan. Anya? Anya timbaga ni nanang mo, bro? Gusto ka, bro. Gerald kano tinagan ti kasingin ko. Agkita kami kumay ti kabsat ko. Diyak laim pagarup nga dagayam kasingin mo, bro. Makita tapay nga taday di babae anang tungpakanyak. Ay ngam, agure ka. Kasano, no kriminal ti agnagan iti Gerald. Kat ipatiliw na ka iti pulis. Kriminal? Anya ti aramidak, bro. Ay sus, delikadon sa, bro. Ang mga ninto na data iti pagadalan. Kat adda umay a pulis amang tiliwkan ka. Si kamot, bro. Agkintayagak pa itimbagam. Saan kumamot, Malagip ko lang amin tinabait pa'y ana ipadamag. Pinaltugan ti pulis. Nga marong identity mo't gayam. Ang mga no kaing ingas ti kriminal ti pinaltugan ti pulis. Naikanak iti pakariribukan. Sana bali, bro. Tulungan kang agpanunot iti aramidan ta. Itaman pa'y ang makita ka analiday, anak. Adda ka di parikot.
Diyan ngamin babayan ng isukataki ni Verna, nanang. Anda nakita kakakibkibin na lalaki. Anya? Pili ka, pili. Ngam nakasarak kan iti kuggangi. Sinalbag da diya babae. Kunak no nanak man, saan mat gayam? Sinungbatan nakakadin. Saan pa'y matkit di kanayon ko ngay libre, numapan kami mangan. Kanayon ko pa'y asagutan, kat alain namit. Ay, di nakapaymot gayam sinungbatan. Kan di namot kinidaw kan ka asagutam. Ayunan nyo ka di diya babae, nanang. Saan nga iti ayunan? Ngam awan mat relasyon nyo pa'y ako nam. Sayang, adun ti gastos ko ken kuana. Manipod agdata diti Manila. Di nakakadipay inawagan ni Gerald. Uray umawag, saan ko asungbatan? Ad talagayam dito'y Manila. Suron kon. Ang friend, kasano nga ta? No saan gayam ani Gerald titinungpam? Ang imposible. Adayamat tao nga kakaingas launay. Adalat tamat nagdumaan da When kas kuma iti boses. Idi nga min tinalyaw ko kat addaim masidagkan kwa na tao. Saan kumat ngam mo? Anya di kayat mo asawan. Napanunot ko nga italaang mat nga adda ni Gerald ditoy. Kasano nga adda gayam na asaan mo ngam mo? Naira nala siguro nga day masidagkan kwa na tao. Langa na launay nga min tinasdaaw, idi kala at atinungpam. Nasa Irak ngamin. Gapo iti di na panangitulod ka data. Umay matlagayam dito'y Manila. Uray jak makitkitan ti sinalbang. Hello, Nanang. Kumusta kayong dita? Kastoy lang taa, anak ko. Anya ngay, nagkita kayo kadimanan iti babae anang tungpakan ka? Saan pa'y Nanang? Nga maamakak iti imbagan ni Jerome. Nga mangan ka no kriminal ti agnagan iti Gerald. Diyak mamati a kriminal ti kabsat mo. Sapay ko maa. Tasan at ikabsat ko ti kagura ti babae. Sabali ko ma. Namnamaat day ta, anak. Saan nga ta asigod a kaayan-ayat na? Isu a kapungtot na? Ha? Kaayan-ayat? Ngam no kaayan-ayat na. Apay ko mga i-break na. Kat nagpintas ti babae. Sa bagay, narigat ti agipapan ita, anak. Di tay amuno anya ti makagapo. Kano apay at inumpana ka. Bayan nyo, Nanang. Damagak to ti babae. No agkita kamin tumanan. Miss, mabitlaan. Di na kasit yan. Hindi mo kaya't nagriyawak dito'y si ka Gerald. Pangasim. San asyak ni Gerald akong kunam? Saan ang harap? Tatlo jak makita. Limpyo pa'y lang di pa nagkita. Okay. Limpyo. No limpyo ti panagkitam. Ngam kayat ka makasarita. Di ka kaya't makasarita. Manangal lilaw ka. Awanan modo. Impolite. Ha? Anya ka dila unay ti kaguram iti agnagan iti Gerald. Di ka man agpamarangawan madi nga inaramid mo? Kagura ka? Di ka kayat makita. Iso adinak surut-surutan. No di mo kayat nga gikisak. Sige. Panawan kan. Sabali at talaga ti boses na. Gayam. Kasla sa bali itay jay lalaki Kasla saan ani Gerald? Pagkunaam ko maasan ani Gerald gayam. Saan mo nga min anaming-mingan ti rupa na, takaguram. Ngam siyak, mining-mingak anaimbag. Anya ko matinakitam kan kwa na. Taapay ako nam asaan ani Gerald. Nadlaw ko at talaga amas-mas daaw. No ni Gerald dayjay, saan ko maamas daaw no apay akaguram? Tadakat nga rod basol na kan ka. Agpampamarang Kasla saan, mate? Ay,
Addan samot saan anasaya at amapaspasamak. Jakman am mo gayam. Itala nga makariknak iti kastoy. Sanak matasigo da kastoy. Gapo siguro tanasaktan ka. Ang may mayat nulipat tumunti sakit tinakam mo. Imbagtad da ka dito yung nagti classroom, bro. Oh, apay nga uman ang sabka. Anya tinapasama? Nakitak itay jay babae. Di na kayat nga sitgak. Agikis ka no. Kadwana ka di babae asigo da kadwana? Un bro. Anya nga tati aramidak. Kayat ko akasao. Ngam di na kayat nga sitgak. Sa dino tinakakita ang manapananda. Di kaya't ko asawan, ti classroom da. Nagturong damat iti science building. Tinasayaat. Inton malpas ti klase ta. Padasan da tagyan iti asidagdaya building. Di nakmat nga rod kayat nga umasidagkan ko na. Siyakton ti makaam mo. Kasaritak to. Ni, si kamot gayam day talangi. Italaan na granata dito tiyandaan Kwa. Kayat ko man ngay dawatan ti anak ko iti pamakawan. Gapo iti inaramid na ka ni Verna. Ay, anya ngay nga rod, kapsat. Saan da siguro ikari iti tunggal maysa? Jakman ngamin ammo iti dayjay nga anak ko. Jakmat ngamin mabali nga inakman. Awan basol mo iti napasama, kapsat. Agyaman tadi na kagura kabsat. Mababainak ngamin. Gapo iti inaramid na. Awan maaramidan ta, kapsat. Saan ta atengal ti desisyon dagiti anak ta? Maasyanak ngamin ka ni Verna. Makalipat tumala siguro ni Verna. Binagbagaak nga igaid na laengan ti agadal. Kasapulak ti tulong mo, bro. Iti anyaman nga oras, bro. Si dada anak amang tulong kan ka. Anya ka diti may tulong ko kan ka, bro. Mabalin ka di. Asika ti umasidag iti kadwa ti babae. Ibagam asan asyak ti ibagbaga na Gerald. Areglado, bro. Ipakitak ti Aidim. Tapno mamati a Roger tinagan mo. Wan bro. Ikagumaan ta amaamuan. No ayan ti ibagbaga na Gerald. Areglado ko nakmanan. Ilaw-lawag ko. Anabayagtan nga agkaadalan. Kano tagaano ta? Sapay la ko ma. Tamamatikan ka. Anya nga tayo tinagan na gitidwa a babae. Maamuan tanto day ta. No mailawlawag mo iti kadwa ti babae. No asinuak at talaga. Asan asyak ti ibagbaga na Gerald? Bro, rumuaran dagiti estudyante. Siputam dagiti bumaba. Ta siputak mo dagiti agpangato iti kalsada. No makitam ida. Ibagam adagos. Tasyak ti umasidag kadakwada. Awan bro, sa anak unay nga agparang. Dituyak lingad, tapno didak makita. Adon dagiti rumor. Ngam ni. Apay nga wan dapay. Ngam, dito iti nakitak ang nagturungan da itay bigat. Ngam apay nga awan dapay. Kasano nga ta makita tamanan dagi jay. Kaslada makiayayam itilin ng mangan. Aganos tapay basit, bro. Ado pa'y matagiti sumagmamano arum rumor. Makagaranak ang mga mo. No ayan ti ibagbaga na Gerald. Rumwartan, tanalpastan ti aramidan ta. Mapantay jay pakanan. Saan ta na mapanmangal daw iti boarding? O sige, intang nga rudan tamabisina kun. Uray siya, mabisinak matan. Makapabisin mo ti agaramid iti report. Nagadungamin. Anos laang ti kasapulan, tapno makaturpos ta. Ay nagayam. Agbilang tapay iti manu atawan, sakbayng agturpos ta. Intang arudan iti pakanan. Makitam ka di dagiti rumor iti ruangan? Dagiti dua,
Aglingadak, si kalaang ti agpakita. Sige bro. Sa anak nga agpadlaw ngay nururay ta ida. Mapanda siguro iti panganan. Sige bro, saan ka pa yung agpadlaw? Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Sige bro. Ala, surutek nga rod ida. Sige bro, katsapay ko ma, tama kasaritam. Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Wen bro. Ala, surutek nga rod ida iti papananda. Sapay ko ma, tama kasaritam. Agturong da iti Basita Restaurant. Saan ako nasumuro ti Jay? Tapno saan manan apumanaw ti babae. Dayayin bro. Napandang agpaiso iti restaurant. Darasam bro, tapno makasaritam ida. Awan bro. Sige, dita ka pa nga rod. Ang mga no ag-take out da. Kat saan ko ida makasarita. Sapay ko ma, tama kasaritam. Tapno di na kuskusilapan ti babae. Damagam, noan niya tinagan na. Imbaglakit din. Tada da ito'y asidag a restaurant a pangananta no di ta nagbalon. Wen nga rod, ado ti padat nga estudyante nga umay mangmangan dito eh. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo, madam. Nadyak agkam mali. Sikat ti kadwa ni Gerald. Husto akka di? Ha? Ay, awan ti amok a Gerald, miss. Mabalin mo lang ti makikatugaw kada kami, sir. Kukwa ti restaurant ti tugaw. Para kadagiti amin a parokyano ti tugaw. Agyamanak. Agtugawak nga rodan. Ne. Ay di matday ta igam mo. Kunam nga awan ti amom ngagnagan iti Gerald. Pudno day ta. Sana Gerald tinagan ti gayam ko. Kaadalak manipod ubing kami. Kitaan niyo, at to'y tinagan na. Pudno ka dit ibagbagam? Kitaak man ti ID na. Roger, dalmas tinagan na. Day ta ti pudno, miss. Kaya't mo asawan. Saan ani Gerald titinong patigayam ko? Day ta ti pudno. Iso amas dao kami itigayam ko. No apay atinong panaadagos. Awan matiam mo na abasol na. Ay, kababain pa'y. Tinongpak adagos ti lalaki. Saan matgayam ani Gerald? No sabali lang ang alalaki day jay. Amangan no pinagsasawan na ka, no nakaaramid iti madi. Sana bale, taimbagak mat kini Jerome akayat ko ang makasarita ni Roger. Agkid daw ka iti pamakawan na? Wan gayam, kababain ti naramid ko. Idi imbaga na akayat na ti makisarita kanyak, pinagsasawak pa'y. Ay, pagmadyan na ti darasudos no makapungtot. Pudno day tagayan. Ay, agyaman ak tanasing pati lalaki at tinungpak. Pagarup ko nga no iso ni Gerald. Kasano kat karup-rupa mat ngamin ni Gerald? Angam, at tanadlaw ko asabali, kalpasan at tinungpam. Good news, bro. Nasingpat matgayam di babae anong tungpakan ka. Verna tinagan na. Idinto a Davy mat ti kadwana. Agyaman na ka bro. Mabalin ko ka di kasarita ti babae. Wen bro, kinid daw na ti panagsarita yo. Ngam saan ko nga imbagbaga ti maipapaniti kapsat mo. Si kantulatan ti mangibagakan ko ana. Agyaman akmanan kan ka, gayam. Sapay ko ma. Tamasulbar ti tarigagay mi kan ni nanang. Ang makita ti kabsat ko. Tarigagayak matiballigi yo bro. Kahit kaano ka di makisarita ka kan ko ana. Barang agkikita tayon tumanan iti restaurant, bro.
Ladingitag unay tinapasamak, sir. Di na kumawagan iti sir. Sa anak mo ta maestro. Nanumuak lang nga estudyante. Awagan naklat nga rod iti Verna. Tawagan ka iti Roger. Umuna iti amin. Kaya't ko amaamuan. No asino ni Gerald. Ni Gerald ti kayan ayat ko. Inayat ko iti napudno. Ngam pinagay-ayaman na lang ti ayat ko. Agkakaingas kami kadi. Iso nga yung pagarup mo asyak. Dahita ti pudno. Idi masidag ka. Impagarup ko asi ka ni Gerald. Nasurunak, tadakan dito'y Manila. Idinto a pinanawan da ka ije Visayas. Jack pa'y nakadandanon ni Jay Visayas. Anya ka di ti apelyedo day ta Gerald ako nam? Douglas ti apelyedo na. Ngam, apay nga iso ti pagsaritaan ta. Makapawan ganas day dya a tao. Madadaan laang timod ko. Adamanin sa bali, akanayon mo nga awagan iti cellphone mo. Kaya't damat ti makigayam. Di pagustuak ida nanang. Gayam ka di laeng, wano sa bali manindaytan. Awan sa bali at turong na, no di kasta nanang. Saan ko mamot akasta, anak? Babae laeng tiin into naram. Pagustuak amin ida nanang. Kaya't dangarod. Ngam saan nga rod nga umno dayta? Sigurado nga agsangit ti mapasaktam. Basul yo Apay ngamin anata ertoy anak yo. Anya? Kayat mo nga rod, analaad ka? Hello, nanang. Kumusta kayo dita? Nasaya at lang ka, anak ko. Ada ka din maipadamag mo, maipapan iti babae, anang tungpakan ka. Nagsarita kami, nanang. Nanang, ada ka di posibilidad na nga ijay Visayas ti ayan na, nanang? Taga Visayas ti asawa ni Lani. Kasta ka di? Posible nga rod, nga iso ti kabsat ko. Anya nga ti apelyado nga aramatan na. Kunamot ni Verna, a Douglas ka no? Iso nga rod kasta anak. Iso ti kabsat mo. Douglas ti apelyado ti asawa ni kasinsin ko Alani. Tinasayaat. Umayak di ta Manila, anak. O sige, nanang. Hello, nanang. Nakaawag ka mat. Aglugan akong itibas nga agpa Manila, anak. Sabatan na kiti terminal. Ha? Anya tigagaraan nyo dito, hinanang. Kat no managululaw kayo itilugan. Sapayawan kadua yung aglugan. Basta, umayak, anak. Kaya't ko ang makasarita ti agnagan iti Verna akong kunam. At nangarod kada kayo day tananang. Saan ko pa nga imbaga kan ni Verna, tika dati kasingin ko. Siyakton ti mangibaga. Siguradot pa'y no ni Gerald akabsat mo ti ibagbaga na a Gerald. Amangan no agkanagan dalaang. Adda kada kayo day tananang. Sige nga rod, nanang. Bye. Hello, Mami. Kumusta? Kastilat ta anak ko, nasaya at akmat. Si Kangay, kumusta ka dita? Nasaya at mat, Mami. Aywan gayam. Ada kaing ingas ni Gerald dito eh. Gapo iti suron ko kini Gerald. Impagarup ko nga iso kat natungpak. Anya, inaramid mo dayta, adi ka pa'y sigurado. Tinumpang adakos? Wan nga rod, Mami. Nabainanak idinamwak asabali mat gayam. Imbag ata di nakapinagaramidan iti dakas. Wan nga rod, Mami. Imbag talasing pat jay lalaki. Anya ti kunam, inkasabaten ni nanang mo iti terminal? Wan bro, dahi tati ko nana. Ipakadampay nga ro dito mayordoma dito'y dormitoryo. Tapno makidagos ni nanang mo iti bakante a pagturugan dito'y bro. Ayun gayam. Nalipatak mo tan. Imbag tayong palagip mo. Dahita ngamin ti pagalagadan dito'y kahit. No dagga po iti adayo a probinsya, ipakaam mo iti mayordoma. Intaman nga rod iti ayan ti mayordoma. Areglado bro. Ala, inta nga ro din. Imbagkit di tadda pagturugan ni nanang mo.
Kaya't ko amaamuan, no talaga nga awanan ti relasyon nyo kini Gerald, anak ko. Manipod imayak dito'y Manila. Linipat kon dayjay alalaki, mami. At dangamin man ang nakitak akadwa na ababae. Awanan ti bibiyang ko kankwana, mami. Naka-move on ka nga ruden, ano kasta, anak ko. When, mami, addan inspirasyon ko iti panagadal ko. Padang estudyante. Nasaya at no kasta. Ala, igaad mo ti agadal, anak. When, mami, arapapo ti makaadal. Madamag kuman. Agar-aram kadikan ka day takon ko ng mga inspirasyon mo? Saan, mami? Nasingit kami lang iti tunggal maysa. Nasaya at nga rod no padamat lang nga estudyante. Ala, sige nga rodan, anak ko. Bye! Kaayan ayat mo kadimanen tinakita kakadwam ija ko praan. Apay nga mo yung adda kadwak, nanang. 5 basak itay, tada na panak. Nakita kayo ang nakatugaw. Napintas, saan ka di, nanang? Napinpintas ti panagkita ka ni Verna. Kaayan ayat mo kadinday jay, anak. Una nang. Siyak pa'y. Basta inaram kung ti babae, sumbatan na kadagos. Imbaglakid din, ta di nakakagura ni Verna. Kasano nga mo yung di nakagura ko na yun, nanang? Adda day ti panagsabat mi, inkidawan kay ti pamakawan, kat nasayaat mo ti panagsungbat na. Awan nga rod ti parikot no kasta, nanang. Kasangsang patyo ka di, nanang. Wen anak, amom ka di ti dagos di babae nga ibagbagam? Saan pa'y, nanang? Taijay pagadalan lang ti pagkitkitaan mi. Kayat mo asawan, jak pa'y makasarita ita. Ijay i-restaurant iti asdag ti pagadalan ti pagkitaan nyo, nanang. Ay, kunaklakit din no amumuno sa dino ti ayan ti dagos na. Saan ko dinamag ti dagos da, nanang? Kanayon kami mat nga agkita ijay pagadalan? Kapilitan nga rod ngayon ton bigatan ang makasarita. Tawan mat klase yu itan. Anya pa'y nga ino di kasta, nanang. Naibagam ka din kankwana ti maipapan iti kasingin mo? Saan pa'y? Inlawlawag milaeng. Asan asyak ti ibagbagana a Gerald? Numaamuan nyo ati anak yu ti bagbaga ni Verna. Anya nga iti aramiden nyo, nana. Mapanak iti ayan na barok. Kaya't kun amakita ti anak ko. Kasano ko ma? Ket saan kay paimot anap na pa ni Jayanda? Agpakadwa akto iti babae nga ibagbagayo. Ay ngam, adamot klase. Amangan no saan na kayat ti aglangan, nana. Ay, day tamanan ti parikot. Agurayak ka di nga agbakasyon kayo pa'y. Kapilitan akastaan, nana. Adayo ti Visayas. Tagayjay kanugat da Verna. Ay, kasla nagbayag nga aglabas ti panahon. Manipod na ibaga ni Roger ti maipapan ka ni Gerald. Saan ngamin nga iso ati kanayon ni apang panunutan, nana. Adda amasikuran kayo. Gapo siguro da ito itinapalaos nga iliw kon kankwana, Barok. Ala, iliwliwag yu pa iti amin, nana. Dumtang tumat lang ti panahon na panagkita yu kin ni Gerald. Ay, sapay ko Barok. Ala, agtugaw kayo pa'y, nanang. Urayin tayo. Barang umay daver na dito restaurant. Agpaspasarak tayo pa'y laang ka di. Kasano no di da umay? Kasano ngay nga rod, nanang? Depende iti pasamak. No umay daw no saan. Ay, sapay ko rod, ta umay da mangal daw ditoy. Tidakas. Kat no nagbalon da. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome. Asan akanayon, nanang? Ay, nagrigatan ayan no da sapsapulan. Kasla maigag, saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome. Asan akanayon, nanang? Ay, nagrigatan ayan no da sapsapulan. Kasla maigagagharang aglimlimman. Aganos tayo pa'y, nanang. Naanusan nyo ti mano at tawan adiyo nakita. Wen tawan pa'y ngamin damag ko kankwana idi. Ngam itataadan na kadamagam. Magagaran akon makakita iti kasingin mo.
Relax ka kadilaang nanang. Inton kwan, nagsakit kayo. Ay, saan kumamot anak ko? Makita ta kumapay, Jacob sat mo. Imbag tayo may kayo dito restaurant, Berna. Yamam mo kada kayo ti inak. Naimbagal daw yun, nana. Naimbag man ta nakaumay kayo dito'y Manila. Si kaunay tigagarak no apay nga imayak ditoy. Ha? Taapay, nana. Pakawanan da. No nailawan ko tinangtong pa iti anak yo. Ay, saan ang maipapan iti dayta, basang? Sikati kang runaan ang makasulbar iti nabayagan aparikot ko. Ha? Kasano asyak ako na yun, nana? Anya ka di dayjay. Maipapanday to'y ka ni Gerald. Anya di maipapan ka ni Gerald, nana? Ni kadilani ti inana, basang? Amu yun ni Nana Lani, nana? Lukas na. Kasinsin ko, balasang ko. Iso tinangampun iti kasingin ni Roger, ani Gerald. Isumot lagayam, nagkaingingas da. Wan nga rod. Siyak sapay ti agbalin arang tay tapno agkita da. Anya nga iti kunan ni Nana Ella. Sumurot da ije Visayas no agbakasyon tayo? Day tati ko, nana. Nabayag kanugayam asinapsapol na. Ngam italang anadakamat tinagan ni Gerald. Gapo, iti panang tungpam, iti kasingin na? Ada dagiti agkasingin asan unay nga agkakaingas. Kan adamat dagiti agkakaingas. Da Gerald kan Roger ti maysa kadagiti dandani saan ang mabigbig no asino kadakwada ti Gerald wenno Roger. Tsakon makontak ti number ni Gerald. Awan kanya akong ti number na. Imblock kan indilit kon. Ibagam ka di ti may papan ka ni Nana Ella kan ni Roger? Damdamagin nga min ni Nana Ella. Ngam awan mat kanya kon. Nakaawag ka mo't anak ko, na alam ka din ti impawit ko akwartam. Wen, mami. Ngam sabali ti bagak ka na kayo. Anya ti ibagam. Malagip yung kadi ti bagak atinong pang alalaki. Apay ka di anak. Anya ti may papankan ko na. Kasingin kanugayam ni Gerald dayjay. Nakasaok ti inana. Taimay na dinamag. Anya? Kasingin? Apay nga dada dito eh. Agmaymay sa kano ti inhada idi. Iso nga inampun ti kasinsin na ani Nana Lani. Kunak man nupod nung anak ni Lani ni Gerald. Saan ka nung, mami? Kaya't dati kumuyog kanyak no agbakasyonak dita. Tapno agkikita da ka no, mami. Anya? Agawid ak pa iji lugar tayo anak ko. Umayak to no bakasyon nyo, tamapanta iji Visayas. Makapasyerta nga rod adi na oras ije Visayas, nanang. No ipalubos ti apo anak ko. Malain na kun, tadag iji baboy ko. Imper ko lang iti karuba. Agurnungak iti kwartata, tapno makapanta iji Visayas. Alang nga rod, nanang. Itulod kayo pa ije terminal ti bus. Sige man nga rod anak. Kan adapay kayat ko agatangan. Imbag lang nga ipasarabok, ijay nagpakan iti baboy ko. Maladaw matkid diti klasik ita, nanang. Kaduan kayo, sakbay asumura ka. Mala, intangaro dun, tapno saan ka maladaw. Anya ka diti gatangan nyo, nga itadyo iti nang pakan iti baboy yo, nanang. Mangkita ak tulatan, ijay paggatangan ta. Diyak pa'y ngamin mo. No anya ti makitak di tamayat, di isunton ti gatangan. Hello, mami. Hello anak ko. Ibagak nga takin ni Lani ti may papan kada Roger kan ti inana. Saan kumapay, mami? Di nakpainik kan iti karbangan namang ibaga. Da kayo pa'y lang tinangibagaak. Kasta ka di. O sige, no day tati ko naman ako. Kanayon yung kadi ang makita ni Nana Lani, mami. Manmanok ang makita. Aglaklakon sa ijay tiyandaan. Ta ijay tinaudi ang nagkitaan mi. Kasta ka di, mami.
Sige nga rudan, anak ko. Dahil laang ti kayat ko adamagan. Bye. Bye, Mami. Ne, si kamot gayam, Lani. Apay akas lang naklaan ka, nakakita ka niya. Ay kwa. Adala malagip ko. Saan ka di at tagaluson ka? Wan, apay ka di. Imayak ditoy. Tataga ditoy kat nga ron ti asawa. Ijay ka di tinangyan akam ka ni Gerald. Ha? Apay anadamag mo dayta. Ay sus, anya ka din ti damdamag. Ay ilipata mo tinadamag ko. Mas daawak lang amin iti saludsud mo. Idin may kami ditoy. Dakala ni Gerald. Wan gayam. Ala, lipata mo tinaibagak. Sige, tagdapay papanak. Sige. Apay akas jay iti saludsud ni Vanji. Iti anya agapo. Apay may kulkulang kayo, nanang. Michael ko lang? Saan ba't Adala ang nalagip ko. Itay pa nadlaw ko. Adala kiti pa kariribukan nyo. Kwa. Laglagi paklaang. No sa dino, tinakaibat tsak iti wallet ko. Jak ngamin malagipan. Adda ka di karga na akwartawan no awan, nanang. Kwa. Madanagan ang kadipay no awan kargana. Bayan yun. Awan maramidan nyo. No kinabawan nyo, tinangikan nyo. Amangan met no addala di ta kwarto yo. So nga rod alaglagi pag. Masarakak to umatla siguro. Nanang, no siyak ti makasarak. Kukuha ko na. Ngala, oray ko kwamon. Ay, indakman nga rod agbirok. Amangan no siyak ti makasarak. Anya nga iti masarakam. Kat saan apod no mapukpukaw ti wallet ko. Ay, pampanunutak laang. Maamuan nanto nga ta. Nga iso kat ampon. No kasta, amon ni Vernang adda kasingin mo. Ay sus, bro, amangan no makagtang itinangampon kini Gerald. Di nasayaat. Tapno am mo ti kasingin ko, tipod no nga inana. Sus, panagkunak. Adda madi nga ibunga na dayta bro. Anya kumangay ti madi nga ibunga na, bro. Panunutam ka di bro. Saan ka di amasaktan ti may sa atao? No maamuan na nga ampun lang. Kayat mo asawan, may mayat? No saan mi ang makita ti kabsat ko, bro? Saan nga iti kasta bro? Ti kayat ko asawan. Makisao kayo pa itinangampun kan ko na. No anya ti kasayatan nga ramido nyo. Amangan, no agpadada amasaktan. Hello, anak. Nakasangpot ako dito lugar tayo. Nasayaat mo't no kasta, nanang. At daimbaga kanyak ni Jerome. Kat ibagak mo't kada kayo. Noan niya ti makunayo. Anya ka di dayta. Kasla na patag-unay dayta. Amangan ka no. Numasaktan tirik na da Gerald. Kanantilani. Nubiglaan tayo ti mapan ije balayda. Kat ibaga ta kasingin ko ni Gerald. Kasta nga tangag paiso? Anya nga ron ti aramidan ta. Mailiwak una yan iti kabsat mo. Insingasing ni Jerome. Akasari tayo pa'y kano ni Antilani. Sakbay amapan tayo ije ayanda. Kasano kumamakasaritak, anak. Jakmot nga rod ammo ti ayan na. Padasak nagpatulong ka ni Berna. Tapno maalat tayo ti contact number na. Sige man nga rod anak ko. Tapno makasaritak mo ti kasinsin ko. Berna, adda ko maipagpakaasikan ka no mabalin. Unay ka tayo pakpakaasin. Anya ka ni Dayjay. No ka bang ilaklakit di, apay kit din asaan. Adda ka di mabalin mo akuntakan. Tapno maalam iti cellphone number ni Antilani. Padasag nga ibaga ka ni Mami. Taalaan na para kada kayo. Alaman nga rod, pangasim. Masapol ang makasaon ni nanang ni Antilani.
Kalpasan day tiya pa nagsarita ta. Awagak ni mami. No agkita da ka ni Nana Lani, padasin na nga alaan. Ngam no mabalin. Di na pa'y ko maibaga. Ti maipapan iti kabsat ko. Namnamaan day ta. Agyaman ak unay, Verna. Ibilang mi, nga utang ana imbag anakam kan kadaytoy. Hello, anak. Hello, mami. Agpakpakaasi ti gayem ko. Ano mabalin ka no, kat alaan nyo ti contact number ni Nana Lani. Ala, tano makita, alaak. Saan nyo ko mga ibagbaga ti may papan iti kasingin ni Gerald, ha? Ay, sapay dandanik na ibaga. Imbaglakit din at nalapdak tingiwat ko. Pangasi yung mami. Rumbaga saan ada tayo ti umuna amang ibaga. Uwan, anak ko. Saan ko nga ibagbaga? Makaamudan ton no anya ti pagtutulagan dang aramidan. Agyaman ak, mami. Inton maalayo ti cellphone number na. I-forward yung tumat kanya. Uwan, anak ko. Italaang manon ang nagkita takabsan. Wan nga rod, makumikom tamat ngamin adwa. Dito'y kagayam ng agtrab-trabaho. Nabayagan. Ngayon sa bali samad ngamin ti pakitsin-tsindaam. Ay, wan gayam. Itod mo man nga rod kanyak ti cellphone number mo. Ha? Di mo ko naon nga text me ta. Mabalin lang tamat Awan dakas na. Aguray nga rod, erwar ko ti cellphone ko. Saan ko memoryado ti number ko. Ala. Yag mo nga rodan. Tapno mabalin tamat ti agtin next. Maragsakan lakit di na Roger kan ti inana. Maragsakan da nga ta, anak ko. Ha? Anya nga tangagpaiso ti mapasamak inton agkikita dagiti upat. Dayta ti saan tangaam mo. Ngam adamat karbangan dya ina ni Gerald ang makakita iti anak na. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la sumangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la makasangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Ti saludsod ita. Kat no kayat nila ni nga ipakaamukin ni Gerald. Nga iso kat ampon. Dayta ita ti parikot. Amang ano di na kayat nga ipakaamo ka ni Gerald. Hello, anak. Anya ti kao dyan adamag? Dita messenger yung impasak ti contact number ni Auntie Lani. Ha? Kayat mo asawan? Addan number na kan ka? Una nang. Intad kanyak ni Verna. Ay na, nagsaya at matanday dyan nga ubing. Una nang. Dakkel ti papel na iti mapaspasamak kada tayo ita. Wan anak, dakkel ti koneksyon na iti kasingin mo. Una nga rod nanang. Nang rugi, idi tinungpanak. Adamot pagsayaatan ti panangtong panaken ka, anak ko. Ha? Ni nanang mat. Anya kumangay ti pagsayaatan na. Kat saan mo siguro nga inkagumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay. Mas dawak ngamin idi kalat at tinungpanak. Alangarudan anak ko, tapadasag ak anak ko. Saan mo siguro nga inkagumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay. Mas dawak ngamin idi kalat at tinungpanak. Malangarudan, tapadasag man akong taken ni Antim. Aguray pa'y nanang. Ibagayo ka diya mapantay dyan ton bakasyon? Wen anak, mailiwak una yun itikabsat mo. Nanang, kasanungay, no di na kaya't ama-am muna ka ni Gerald. Kuna na idi atulungan naklaang nga agawir, tagmay may sa akat nga rod. Idi kwan, nagpukaw damutan iti kasingin mo. Kasanong rod itan, no ipanaw namanan. Ipanaw na nga ta? Katlaklakayanan ni Gerald. Anya ka di man ti pampanunutin yun, nanang. Itaman pa nga inala ni Vanji ti cellphone number ko. Amangan mat no kayat na ti gumatang itilako yun, nanang. Kasta nga ta.
Kasla ngamin ada sa bali ang makagapo. Anya ko maasabali ang makagapo. Dayta nga roti pang panunutag. Ang mga no inikan nyo lang iti sabali akay papanan, nanang. Jakman ammo anak. Kasla dag parparik na kanyak. Anya ko madayta. Dayta nga roti pang panunutag. Inted mo ka din kininanang mo tinamber tinangampun iti kapsat mo? Un bro, barang maawagan na, kat makapagsarita da. Sapay ko ta makapagsarita da iti nasayaat bro. Namnamaak day ta, bro. Kas lang imi nagdua-dua iti tinangampun iti kapsat mo bro. Ha? Amangan no di na ibaga iti pudno iti kapsat mo. Ha? Kasta nga ti aramiden ti kasinsin ni nanang? Kung ang amin ninanang mo, apim manaw adi nagpakpakada. Amo na matayan ni nanang mo. Kasta nga ta kakomplikado ti amin? Kastoy na bro. Umuna-unay, masaktan ti kasingin mo na maamon na. Sigurado adamagan na. No apay nga impaampun ni nanang mo. Kung nanalakit di, apay asyak ti impampun nyo. Di na nga ta maawatan ti sitwasyon ni nanang. Iso nga impaampunda. Saan ngagpapada ti panunot ti tao bro? Addaman nakaawat. Adamot saan ang makaawat. Oray ikagumaam nga ipakaawat. Hello, anak. Hello, nanang. Nakasauyo ka din ni Auntie Lani? Saan nga rod anak ko? Kanayon mo't abisi ti cellphone na. Kanayon a busy. Uno, awan signal iti ayanda. Amok pa yun nga'y anak. Awan mo't ngamin ti Facebook account na akas kanyak. Agpada kayo asan an asam iti Facebook. Kasano, jak mo't amo ti kudkud itak. Basta makatext kan makaawag akan ka, umanayan day jay. Iswa narigat asapulan. Tawan Facebook account yung agpadpada. Sa anak mo't nga rod anaasam iti Facebook anak ko. Kunak nga minasurwan kayo. Ngam kunayo matataktak iti trabaho. Ay, agpay sumat. Manaktak iti trabaho dayta a Facebook. O, kas kumakan ka. No nasango mo ti ag Facebook. Addan dagiti kanito ang malipata mo, dagiti trabaho mo. Nakasaw ka ni nanang mo, ti kayat na makasaw? Narigat ka no mat ama kontak. Narigat ka dito signal ijay ayan nyo? Medyo. Masapul nga ipilpilim tapno da signal. Isumat lagayam adipay nakasaw ni nanang ni Auntie Lani. Basta, di nasardayan nga awagan tapno makasauna. Sigurado akas ti aramiden na. Magagaran nga min ang makakita iti kasingin ko. Umadani matkit din ti bakasyon tayo. Makapan kayo mat ni dya lugar mi. Agyaman ak unay kan ka, ah. Nasingpat kamt gayam. Kunaklakit din, nukasla ka tigre. Takla at nakidi at tinumpa. Sorry Jackmat ngamin na nalapdan ti baging. Kanayon nak ngamin idi apaayon ni Gerald. Sapay ko ma. Tama ikariak apangibaw ingam itiriknam. Intundum tang ti panawan. Hello? Asino ka di daytoy? Lani, si kadaytoy saan ka di? Wan, siyak ni Lani. Asino da ka di? Ay na, agyaman ak una itanakontak kamatlaangan. Ni Ella daytoy. Manang Ella? Kasano ti? Lani, umay kami man dita. Noong bakasyon dagiti eskwela. Mailiwak una iti anak ko. Anya? Ibagam ka di ka ni Gerald da si kati inana? Saan ko mahmutakasta Saan adi makal ni Gerald? No saan agapo kanyak? Ay, saan ko maakasta ading ko? Saan ko mat nga alaan ni Gerald? Kaya't ko lang ang makita ti anak ko. Sige. Bye. Asino ti kinasarita yo iti cellphone nyo, nanang? Tainidap yung matadagos? Da kagayam dita. Nangag mo ka diti saritaan mi.
Anda ka di rumbang amangag ko, nanang? Ha? Damagak laang no nangag mo. Awan nangag ko. Nga mas dawak laeng. Takaslada ilimlimad yo. Anya kumangay ti ilimod ko. Dahil tangarot ti madlaw ko kada kayo. Kaslada saan nyo akayat amamuak. Awan ilimlimod ko. Anya nga rod ti kanayon apakariribukan nyo. Madlaw ko nga dadiyo kayat nga ibaga. Nanang, imay kayo mat dito'y dormitory adiyo imbagbaga. Madanagan ak ngamin. Ta idi kinasaritak ni Antim Alani. Inidot na ti cellphone na. Ha? Inigdap na? Apay ngay? Di na kaya't amaamuan ti kasingin mo nga isukat ampon. Nanang, adda isingasing ko. Tapno makita ti kasingin ko. Anya ti isingasing mo? Ibagam, ama pantay jay tayin tagpasyar. Ibagam kan ni ante, nga oray di mo ibaga, asikatipod no nga ina. Ha? Ilibak ko asyak tipod no nga inana? Pagparangan tayon, ngagkapidwa kami ka ni Gerald. Tapno awan ti masaher tirik nana. Mayat nga taday ta nga aramiden, anak ko. Tapno awan ti masaktan tirik nana. Sakripisyo, kan panagpabusoy ti kasapulan, nanang. Makita talakit di, ti kasingin ko. Adda nagatidug at text dito'y cellphone ko. Basaak man. Umay kami pumasyar dita. Tapno umiliw kami kada kayo kan ni Gerald. Saan kon nga ibaga asyak ti pudno nga inana. Ti kayat mo ti masurot. Tapno laeng makitak ti anak ko. Mayat samo ti kunana. Anak ko latta ni Gerald. Agkita kami pa'y nga kasinsin. Nabayag adi kam nagkitkita. Manipod inyakar na kami ti gobyerno. Gapo iti dakkel alahar. Oh, nanang. May kulkulang kayo man namang basbasa iti teksyo. Ako ang amin anak. Ada ka no umay pumasyar dito'y akasinsin ko. Kadwa na ti anak na. Kapidwam. Kapidwa. Itaman pa'y nga da pumasyar akasinsin yun, nanang. Adayuda ngamin. Tagapuda pa ijay Luzon. Luzon? Adagayam kabagyan nyo ijay Luzon? Uwan anak. Umay danto ka no agbakasyon dito'y. Anya? Lani, umanugot ka kad itimbagak. Nulakot saan ta nga ibaga ti pudno. Asika ti pudno nga inana. Umanugotak. Anya pa'y ngay, no di kasta. Amangan nga minumasaktan ti riknana. Kan amangan no maikkat ti panangipatag na kanyak. Umanugotak. Basta makitak ni Gerald. Amom ka di ditoy. Kat di ka pa ininmay. Awat parikot, Lani. No pagayatan, ado ti pamuspusan. Anya. Ada kayo matgayam dito'y Manila, nana. Wen balasang ko. Bakasyon yung matngaminan no bigat. Saan ka di? Wen, nana. Mabalin tayong tiag biyaheng agpabisayas, inton maminsan abigat. Ay na, magagaran ako na yun. Makitak matlaang ng tikasingin ni Roger. Imbag ta makapasyar kayo mat ija lugar mi, nana. Sika ti instrumento nga impaay ti apo. Tapno matungpal ti kanayon nga ikarkararag ko, balasang ko. Ti kanon na pudno akararag, di nakapaayan ti apo. Agpay suday ta balasang ko. Mano atawan nga inururay ko da ito'y agundaway. Bakasyon na nagiti eskwela. Umay siguron ti ibagbagak akasinsin ko. At dadan, kunayon tulatan ano sumangpit da, nanang. Wan anak. Diyak amo no maragsakan na kung saan itiyo umay da. Rumbang nga maragsakan kayo, Tanabayag nga rod adi kay nagkikita. Wan matkit di Madlaw ko kat kaslamadandanagan kayo nga umayda. Okay ko Saan matkit di? Apay ko maamadanagan na.
Day ta masungat ti balay da nana Lani kan Gerald, nana. Adda nga ta dita, balasang ko. Nakalukat mo ti tawa da, nana. Bareng adada dita. Agawaan tayo nga ron ti magna. Magagaran ako na talaga. Makadanon tayo lata, nana. Amangan pa'y lakit din umaitibkul kayo. Ay, saan? Narwama ko na magmag na iti saan a kalsada. Mas daaw da lakit di makakita kada kayo, nana. Amumot ket diti kasinsin ko, nga umay kami. Tanagsarita kami babaen iti cellphone. Adda tayon dito'y, nana. Umawag tayon. Verna, adda ka? Sino ti kaing ingas ko akadwam? Mabalin ka di nga arakupan ka, Gerald. Ha? Ayan ni nanang mo alani. Amudak, nana. Sino kayo? Siyak ti kasinsin ni nanang mo. Siyak ni Ella. Isumot ni Roger nga anak ko. Nanang! Addan ti kasinsin nyo, kanti anak na. Kaing ingas ko! Adada, kunam. Wan nanang! Umay kayo dito, oy! Wan, umaya ko. Da kayo matgayam. Manang. Arakupan ka man, manang. Nana. Kadwayo ni Verna. Kasano na pasamak? Nagamamuda iti pagadalan, ading ko. Niber na tirang tay, tapno agkikita tayo. Auntie, Gerald. Agsasarita day jay salas. Agsarita tamamat, Verna. Nagpintas ka matan? Agyamanak. Ngam awanan ti sigod a relasyon ta. Adan sa baling ay ayatak. Manipod dinak in kaskaso. Pakawanin nak. Adda karbangam nga agayat. Ngam itala nga maamiris ko. Ama dit inararamid ko kan ka. Sana bale, tanakamubunak matan. Nalipat akong ti amin. Adamat nga minan sa baling ay ayatak. Nagasat no asino man day tangay ayatem. Ket manipo dita. Agbalbaliwak meten. No kumadi ka binaybayan. Data kuma aging gaita. Manipod ita, kanayon kami nga umay ditoy. Kan mabalin nyo mati umay pumasyar iji balay. Uwan manang. Agbalin tayo akas lamay may san a pamilya. Gaputag kakaingas kami ka ni Gerald. Kabagis ti awag mi iti tunggal maysa. Wana ka bagis. Umay kami mat agpasyar kininanang iji Luzon. Uwan anak. Inta matagpasyar ijay. Nabayag ajak napnapan ijay. Mailiwak matan kadagiti ka pamilyak ijay. No agkuyog kami kini kabagis Roger. Ado ti mas daaw. Kasla kami pinisi a prutas. Kaya't pagyamanan tayo ni Verna. Isu tinagbalin arang tayo. Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numaddaan ka iti gundaway. Wan bro, ala, surutak nga rod ida iti papananda. Sapay ko ma, tama kasaritam. Agturong da iti Basita Restaurant. Saan ako nasumurot ijay? Tapno saan manan apumanaw ti babae. Dayayin bro. Napandang agpaiso iti restaurant. Darasam bro, tapno makasaritam ida. Awan bro, sige, dita ka pa nga rod. Ang mga no ag-take out da, kat saan ko ida makasarita. Sapay ko ma, tama kasaritam. Tapno di na kuskusilapan ti babae. Damagam, noan niya tinagan na. Imbaglakit din. Tada da ito'y asidag a restaurant a pangananta no di ta nagbalon. Wen nga rod. Ado ti padat nga estudyante nga umay mangmangan dito eh. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo, madam. Nadyak agkam mali. Sikat ikadwa ni Gerald. Husto akka di? Ha? Ay, awan ti amok a Gerald, miss. Mabalin mo lang ti makikatugaw kada kami, sir. Kukwa ti restaurant ti tugaw. Para kadagiti amin a parokyano ti tugaw. Agyamanak.
Adto gawak nga rodan. Ne, ay di matday taigam mo. Kunam nga awan tiyam amom ngagnagan iti Gerald. Pudno day ta. Sana Gerald tinagan ti gayam ko. Kaadalak manipod ubing kami. Kitaan niyo, adto'y tinagan na. Pudno ka dit ibagbagam? Kita at man ti ID na. Roger, dalmas tinagan na. Day ta ti pudno, miss. Kaya't mo asawan. Saan ani Gerald titinong patigayam ko? Day ta ti pudno. Iso amas dao kami itigayam ko. No apay atinong panaadagos. Awan mo ti ammo na abasol na. Ay, kababain pa'y. Tinongpak adagos ti lalaki. Saan matgayam ani Gerald? No sabali lang ang alalaki day jay. Amangan no pinagsasawan na ka, no nakaaramid iti madi. Sana bale, taimbagak mat kini Jerome akayat ko ang makasarita ni Roger. Agkid daw ka iti pamakawan na? Wan gayam, kababain ti naramid ko. Idi imbaga na akayat na ti makisarita kanyak. Pinagsasawak pa'y. Ay, pagmadyan na ti darasudos no makapungtot. Pudno day tagayam. Ay, agyaman ak tanasing pat ti lalaki at tinungpak. Pagarup ko nga no iso ni Gerald. Kasano kat karuprupa mat ngamin ni Gerald? Angam, at tanadlaw ko asabali, kalpasan at tinungpam. Good news, bro. Nasingpat matgayam di babae anong tungpakan ka. Verna tinagan na. Idin to at Davy mat ti kadwana. Agyaman na ka, bro. Mabalin ko ka di kasarita ti babae. Wen, bro. Kinid daw na ti panagsarita yo. Ngamsan ko nga imbagbaga ti maipapaniti kapsat mo. Si kantulatan ti mangibagakan ko, ana. Agyaman akmanan kan ka, gayam. Sapay ko ma. Tamasulbar ti tarigagay mi kan ni nanang. Ang makita ti kabsat ko. Tarigagayak mo ti baligi, o bro. Kat, kaano ka di makisarita ka kan ko, ana? Barang akikita tayon tumanan iti restaurant, bro. Ladingitag unay tinapasamak, sir. Di na kumawagan iti sir. Sa anak mo ta maestro. Nanumuak lang nga estudyante. Awagan naklat nga rod iti Verna. Tawagan ka iti Roger. Umuna iti amin. Kayat ko amaamuan. No asino ni Gerald. Ni Gerald ti kayan ayat ko. Inayat ko iti napudno. Ngam, pinagay-ayaman na lang ti ayat ko. Agkakaingas kami kadi. Iso nga yung pagarup mo asyak. Dahita ti pudno. Idi masinag ka. Impagarup ko asi ka ni Gerald. Nasurunak, tadakan dito'y Manila. Idin to a pinanawan da ka ija Visayas. Jack pa'y nakadandanon ijay Visayas. Anya ka di ti apelyedo day ta Gerald ako nam? Douglas ti apelyedo na. Ngam, apay nga iso ti pagsaritaan ta. Makapawan ganas day dya a tao. Madadaan laang timod ko. Adamanin sa bali, akanayon mo nga awagan iti cellphone mo. Kaya't damat ti makigayam. Di pagustuak ida nanang. Gayam ka di laeng, wano sa bali manindaytan. Awan sa bali aturong na, no di kasta nanang. Saan ko mamot akasta, anak? Babae laeng tiininto na ram. Pagustuak amin ida nanang. Kaya't dangarod. Ngam saan nga rod nga umno dayta? Sigurado nga agsangit ti mapasaktam. Basol yo ah. Apay ngamin anata ertoy anak yo. Anya? Kayat mo nga rod, analaad ka? Hello, nanang. Kumusta kayon dita? Nasaya at lang ka, anak ko. Ada ka din maipadamag mo, maipapan iti babae, anang tungpakan ka.
Nagsarita kami, Nanang. Nanang, adda ka di posibilidad na nga ijay Visayas ti ayan na, Nanang? Taga Visayas ti asawa ni Lani. Kasta ka di? Posible nga rod, nga iso ti kabsat ko. Anya nga ti apelyado nga aramatan na. Kunamat ni Verna, a Douglas ka no? Isu nga rod do kasta anak. Isu ti kabsat mo. Douglas ti apelyedo ti asawa ni kasinsin ko Alani. Tinasayaat. Umayak di ta Manila, anak. O sige, Nanang. Hello, Nanang. Nakaawag ka mat. Aglugan akon itibas nga pa Manila, anak. Sabatan na kiti terminal. Ha? Anya tigagaraan nyo dito, Nanang. Kat naman nagululaw kayo itilugan. Sapayawan kadwa yung aglugan. Basta, umayak, anak. Kayat ko ang makasarita ti agnagan iti Verna akong kunam. At nangarod kada kayo day Nanang. Saan ko pa nga imbaga kan ni Verna, ti kaadda ti kasingin ko. Siyakton ti mangibaga. Siguradot pa'y no ni Gerald akabsat mo ti ibagbaga na a Gerald. Amangan no agkanagan dalaang. Adda kada kayo day Nanang. Sige nga rod, Nanang. Bye. Hello, Mami. Kumusta? Kastilat ta anak ko, nasaya at akmat. Si Kangay, kumusta ka dita? Nasaya at mat, Mami. Aywan gayam. Ada kaing ingas ni Gerald dito eh. Gapo iti suron ko kini Gerald. Impagarup ko nga iso kat natungpak. Anya, inaramid mo dayta, adi ka pa'y sigurado. Tinumpang adakos? Wan nga rod, Mami. Nabainanak idinamwak asabali mat gayam. Imbag ata di na ka pinagaramidan iti dakas. Wan nga rod, Mami. Impag talasing pat jay lalaki. Anya ti kunam, in kasabaten ni nanang mo iti terminal? Wan bro, day tati ko na. Ipakadampay nga ro dito mayordoma dito dormitoryo. Tapno makidagos ni nanang mo iti bakante a pagturugan dito bro. Ayun gayam. Nalipatak mo tan. Imbag tayong palagip mo. Dahita ngamin ti pagalagadan dito kahit. Nodag ka po iti adayo a probinsya. Ipakaam mo iti mayordoma. Intaman nga rod iti ayan ti mayordoma. Areglado bro. Ala, inta nga ro din. Imbagkit di Tada pagturugan ni nanang mo. Kayat ko amaamuan, no talaga nga awanan ti relasyon nyo kini Gerald, anak ko. Manipod imayak dito'y Manila. Linipat kon day jay alalaki, Mami. Adda nga minmanan nakitak akadwa na a babae. Awanan ti bibiyang ko kankwana, Mami. Naka-move on ka nga ro din, ano kasta, anak ko. Wen, Mami. Addan inspirasyon ko iti panagadal ko. Padang may estudyante. Nasaya at no kasta. Ala, igaad mo ti agadal, anak. Wen, Mami. Arapapo ti makaadal. Madamag kuman. Agar-aram kadikan ka day takon ko ng mga inspirasyon mo? Saan, Mami? Nasingit kami lang iti tunggal maysa. Nasaya at nga rod no padamot lang nga estudyante. Ala, sige nga rodan, anak ko. Bye! Kaayan ayat mo kadimanen tinakita kakadwam ije kopraan? Apay nga mo yung adda kadwak, Nanang. 5 basak itay, taada na panak. Nakita kayo anak katugaw. Napintas, saan ka di, Nanang? Napinpintas ti panagkita ka ni Verna. Kaayan ayat mo kadinday jay anak? Una nang. Siyak pa'y. Basta inaram kung ti babae, sungbatan na kadagos. Imbaglakid din, ta di nakakagura ni Verna. Kasano nga mo yung di nakagura ko na yun, Nanang? Adda day ti panagsabat mi, inkidawan kay ti pamakawan, kat nasayaat mo ti panagsungbat na. Awan nga rod ti parikot no kasta, Nanang. Kasangsang patyo ka di, Nanang. Wen anak, amom ka di ti dagos di babae nga ibagbagam? Saan pa'y, Nanang? Taijay pagadalan lang ti pagkitkitaan mi. Kayat mo asawan, jak pa'y makasarita ita.
Ije i-restaurant iti asdag ti pagadalan ti pagkitaan nyo, nanang. Ay, kunaklakit din no amumuno sa dino ti ayan ti dagus na. Saan ko dinamag ti dagusda, nanang? Kanayon kami mo't nga agkita ije pagadalan? Kapilitan nga ngayon ton bigatan ang makasarita. Tawan mo't klase yu itan. Anya pa'y nga ino di kasta, nanang. Naibagam ka din kankwana ti maipapan iti kasingin mo? Saan pa'y? Inlawlawag milaeng. Asan asyak ti ibagbagana a Gerald? Numaamuan nyo at anak yu ti bagbaga ni Verna. Anya nga iti aramiden nyo, nana. Mapanak iti ayan na barok. Kaya't kun amakita ti anak ko. Kasano ko ma? Ket saan kay paimot anap na pa ni Jayanda? Agpakadwa akto iti babaeng ibagbagayo. Ay ngam, adamot klase. Amangan no saan na kayat ti aglangan, nana. Ay, day tamanan ti parikot. Agurayak ka di nga agbakasyon kayo pa'y. Kapilitan akas taan, nana. Adayo ti Visayas. Tagay kanogad da Verna. Ay, kasla nagbayag nga aglabas ti panahon. Manipod na ibaga ni Roger ti maipapan ka ni Gerald. Saan ngamin nga iso ati kanayon ni apang panunutan, nana. Ad-adda amasikuran kayo. Gapo siguro da ito itinapalaos nga iliw kun kankwana, Barok. Ala, iliw-liwag yu pa iti amin, nana. Dumtang tumat lang ti panahon na panagkita yu kin ni Gerald. Ay, sapay ko ma, Barok. Ala, agtugaw kayo pa'y, nanang. Urayin tayo. Barang umay daver na dito yung restaurant. Agpaspasarak tayo pa'y laang ka di. Kasano no di da umay? Kasano ngay nga rod, nanang? Depende iti pasamak. No umay daw no saan. Ay, sapay ko mga rod, ta umay da mangal daw ditoy. Tidakas. Kat mo nagbalon da. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome. Asan akanayon, nanang? Ay, nagrigatan ay ano da sapsapulan. Kasla maigag